Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaway ka jingja tingko kali hakalay paway tarik leber hakapor kumba lay shiteng janmit. Arngut kibriyo kibasyong haka Scooty kabadan yun number ML not san AB san hanyo REway kila Khlad no hasyan hadin ka jingsha ayu na kibenta jong ka kli hakaway ka Trok kabadan yun number ML Khatway pra henryo RR haka surok umroy bypass marjan bat ka Hyundai resort. Katalong kubor na kipulit karibhoy kalayathu bakani ka jingja kalaja. Katba ketika Scooty kebalanya da ukraubor pakma na kashnong minso West Tynrah Hills District lembat uwede uba shongringkat ya ubalatip kerteng kum u David Sajam na kashnong Yoksi West Tynrah Hills kidang temu banlet syakibenta jongka umyam henry endapoy hakte ka jaka da ka jingtemu ban jam Shakhmat kilalet ban Tynrah shwa ya kawe ka Hyundai iyan kabadan yu number ML not san ke R Henry not kabadang yad lang syakaju ka benta. Layat huru bahadin ke jinglet tingku ya ketika kali Hyundai, ketika Scooty kala kelon, bat ketika arngut kibasyong kila kumlet Rung, Khrum jong ketika Trok, kebadan Shakhmat, kat hadu banda syayu, hakataya din jong ke Trok, bat luet kibenta jong ke klik jong ki baro arngut. Kibor pulit kila penkit no ya kamet kebasa jong ketika arngut, kibala Khlad, hasyan, syanong po civil hospital, nak benta ban pendap ya kiwe de kijingdon kam, kat kum kikendon jong ke an.